Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko, dida kan Hesukristo. Aadi na kita, han ikakaruhaan kagwalo nga Domingo, han katuigan. Ako, ni Philip Florence Capara, para hanya na ha-gospel power, hawaray-waray. Samtang nagpapadayon ni Jesus, han iya paglakaton, tipakadto ha Jerusalem, ginlatas niya ang Samaria, Galilea. Samtang nasulod iya, ngan hinusa nga baryo, gintapo hiya hinapulo nga mga sanlaon. Nagkatukdaw hira hinarayo laha iya, nga nanggugli at hira hinpagsering. Jesus nga agaron, kaluoy gad kami. Nganhan pakakita haera ni Jesus, nagsering hiya. Lakat kamo, ipakita niyo an iyo kalugaringon ngadto han mga kapadian. Han naglalakaton na hira, nagkahamis hira. An usaha era, han pagkita niya nga nagupay hiya, binalik nga naghihimaya han Diyos, hindako nga tingog. Ngan hinapa hiya hati ilan ni Jesus, nga nagpasalamat ha iya. Usahiya ang Samaritano. Nagsering Jesus sa pagbaton, diri ba napulo ang nagkahamis? Hain man ang siyam. Kay ano nga inila nga diri din hianon ang binalik pagpasalamat han Diyos. Niyan, ginsering ang tawon ni Jesus. Buhat ngan lakat, an imo pagtuo ang nakatalwas ha imo. An usa nga gikukurii nga panutduan Jesus, amoan higugmaa an imo kaaway. Dida iya na han ebanghelyo, Jesus mismo iginbubutang an iya panutduan nga buhaton nga diin diri niya iginiiba ang katambal han usa nga Samaritano nga may sakit ug upod han siyam nga mga Hudeo nga nakimaluoy parti han iya kaluoy. Ang mga Hudeo ug ang mga Samaritano may dadako nga ginagian nga diin hirahugot nga magkaaway. Hatero temprano pa didahan kan Lucas ebanghelyo, Jesus iya iginsumat ang diri maupay nga pagtrato han mga Samaritano nga gindid-an hira nga paagion han era lugar. Maski hini nga eksperyensya, Jesus iya iginpaabot ngadto han Samaritano ang kanang Dios kaluoy ug diri nagpipili nga nagsasalikway nga paghigugma. Sanglit, diri naton ikakapausa nga iya iginpaabot ang tangkod nga pagbalos hin pasasalamat. Kay didaan paghihigugma han iya kaaway, Jesus nakakuha hinbugto ngan sangkay. Ginoo Jesus, dida gudla haimo og dida haimo nga kami makakatindog, habawbaw han makikiawayon nga mga pag-abat ug ang tinuod nga pag-unat han waray dumit nga paghigugma ngadtohan aton mga kaaway. Padugangi an amon kapasidad hin paghigugma. Amen.